Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti pudno anatured. Namin abinagbagaan ti ina ni Johnny daytoy asaan arumrumwar iti balayda. Taado dagiti nalastog nga ubing kaarubada. Nang nangruna da Michael ken naning analaing amang buli kadagiti padada nga ubing. Ni Johnny ti kayat da alukwan tabasit ngamin daytoy ken nakutong. Ngamgapo tamaboring iti balayda iliblibas na lakta ti rumwar. Iti mahisa nga aldaw kat. Michael, ni Johnny day tamagmag na Aywan, papanan na nga ta. Kasla mapan maki-basketball Adda imat na bola. Kabarbaron samat ti bola na. Kurso na, Adam? Aguray ka man. Hoy, Johnny! Apay, Michael? Buludak man day ta bolam. Ha? Mapanak maki-basketball. Buludak lang. Ni, inagaw mo muton. Isublim. Mayat day to yung bolam Ha? Kukuha akong day to Isublim. Naning, intan! Ha? Ala, namatan. Di bulak. Ala, agsangitan ni Johnny. Kukuha akong day to yung bolam, Johnny! Manong, papulot mo na data bulam. Agtal na ka man. Nakita mo lang nga da bolak. Kaya't mo nabulutin. Nanang, di na kaya't nga ipabulot ti bulan Michael, ipabulod mo day tabulam kini ading mo. Diyak kayat! Nangalaam ayay iti day tabola. Ha? Nangalaam iti day tabola kunak. Agpudno ka. Binulot ko lang da ito, nanang. Nang bulodam, Ingkay ingkay suble. usarak pa da ito yung abola. Ingkay suble, ta saan mo ako ko day ta? Ingkan! Sa dino ti papananta, Isublik ka no kay ni Johnny da ito yung bola. nagkuna. Ni nanang ko. Isublim pa ilaan. Agungat ni nanang ko no, Jack isubli. Aday dyan ni Johnny. Nakatakder iti igid. Ingkay subli nga rudan. Sige, tayo nak isubli. Narasam Johnny! Ay, nasaya tayo sublimon ti bulak. Ha? Kukuha mon. Bulam lang. Ha? Ay, Ala, barsak mo muton. pidutam ti bulam. Ala, Darasam! Apay ngamin anapan ka ni Michael day tabolam, Johnny. inagaw na ngamin. Ha? Kasano nga inagaw na? Rimwar ka manen? Uwan nanang. Nagtangkan tumat ngamin day taulom. Namin anon nga imbagak ken ka asaan ka arumrumwar. Kaya't wala ti mapan maki-basketball. Liklikam day jay Michael, tanatangsit day jay. Kitaan man, inagaw na gayam day tabolam. Di mon orayan adangran na ka day jay Michael. Tasaan nga adayo ang mapasamak day ta. Anya ti birbiro kam. Jay bola. Awanan, insublikon. Anya? Saan ko ako kuha day jay? Buludak laang mat. Paul, nakadigos kan? Oh, ay ayaban na ka ni nanang. Agdigos ka kano. Agdigos at pailaang, nanang. Ala, ingkagdigusan. Tap na makaayam kayo ton madamdama. Bagay ayaman tangay, Michael. Ijay ayan ti addo nga ubing Pagsangitan taman ida. Sige. Barang masabat tamanin ni Johnny. Pagsangitan tamanin. Masabat ta. Sabalin sa mo ti pagpagnanan. Ilamlam mga natangamin. Ngunit nga rod. Ijay bangir adalan ti pagpagnan na. Iso ama pantay jay. Johnny, umay ka man ditoy. Apay nanang. Ingka man gumatang iti sabon anak ko, tanay madama ak nga aglablaba. Uwan nanang. Mabit ka laang Uwan nanang.
Sige, mga laka iti paggatang mo di tabulo sa ti duster ko. Michael, saan ka di ani ading mo apol dayjay magmagna? Wen, iso, Papanan na nga ta. mapan gumatang iti kindi. Ingka dumawat, suruto mo. May isa lang tigatangan dayta. Kun may isa, di naktumat like kan. Ay, Naimot ni ading ko. anya nga rod taramidan ta ditoy. Agtugaw tapay lang ha. Saan ka di ako ng mga urayan ta lumabas ni Johnny? Saan mo't nga rodan lumabas? Lumabas day inton madamdama. Pagsangitan tamanan, Wana. Ipanagnag ko kuan na asak ti katuridan ditoy. si kamat at talaga tinaturad. Nagtakrut ni Johnny. Wana. Numakita na ka, tumaray adagusin. Rumbang langag butang kanyak. Tasak nga rod ti katuridan. Mas kulado ak pa yo. Un nga ron. Ni, maabak ani Johnny no aglaban kayo. Wana. Nalaingak nga agbuksing. Karate pa yo. Michael, ni Johnny dayjay o. Ha? Surutan ta. Papanan na nga ta. O may ka, surutan ta. Nakarikap mo ti kantina dya si nagtibalay mi. Isa di balaso iti rantayan at ipaggatangak iti sabon na panglaba. Johnny, mabintang! Ni Michael kaninani. Apay! Kaya't mo tagbuksing ta, ha? Anya? Ha? Apay nga boxing takit awan mo't basol ko kan ka. Agbuksing takit di! Wan, siyak tiri-piri. Ha? Sige, uray si kati umuna dumanog. Tsaka ti lumaban. Takrot ka matgayam. Saan mo't Sige, no talaga matlaga na turot ka. Lumaban ka. Rayatang da! Rayatang da! Ala! Ha? Michael, at tamalmal mas ngobing! Ha? Inakisalakan! Dita kay pay! Naglaing gayam ni Johnny ng aglangoy. Insalakan na di ubing amalmalmas. Ha? Asino nga taday di nga ubing? Nagwulwul nga min. Ammo na anaunag. Ngam, napanpay la ijay. Ha? Nyading ko apol dyan salakan ni Johnny. Aywan! Nyading ko talaga. Saan kang nagsangit ading? Nakainumak iti adu-adanom. Ije, karayan. Apay nga minanapan ka naglangoy jay. Kat naunag. Adalang ti ay ayam napan ko inala. Natinagak mo tan ije naunag apasat ti karayan. Michael, ni Johnny agawi dun. Johnny, aguray ka. Ha? Agawid ako man. Agyaman nak iti panang isalakan mo kiniading ko ha. Awan anyaman na. Si kagayam tinatured. Sana siya. Apay nga imbagam ti kasta Michael. Kasano kumaan ni Johnny tinaturad. Gaputain salakan na ni Paul. Natured. Tanaramid na dayta. Ha? Takrut ka kadi? Naturod mo't ni Michael, naning. Kan inaramid ko lang ti amok nga umno. Tapno isalakan ko ni Paul. Isu aman ipo dita. Agkayamtan, Johnny. Saan kan nga apaan? Agayam kayon? Winaning. Ala, panawan kayon ditoy. Yawid ko ni ading ko. Apay anabas-bas sa tibado ni Paul. Ganda ni Malmas ije karayan. Ije sirok tirangtay, nanang. Anya, kat, asino nga itinang isalakan kan ko na? Ni Johnny. Ay na anak ko, imbagak ngagdigos ka. Ngamjak imbaga nga ijay karayan ti pagdigusam. Nanang. Si kamot ngamin, Michael. Apay adi mo bantayan to'y adim. Kita aman, dandanin almas. Sorry, nanang. Bantaya ko ni ading ko. Nanang, inak makiayayam. Anya dyan bagakan ka? Saan ka makiayayam iti dayta, Michael? Ibuli na kalaang dayta. Ha? Nasingpot kanyak ni Michael itan.
Kasano ana ibagam dayta? Insalakan ko ti kabsat na dandanin almes. Anya? Naaramid mo dayta? Una nang, naglanguyak akat insalakan ko. Iso nga ita, aggayam kamin ka ni Michael. Kasta ka di? Una nang, iso nga inakon makiayayam kada-kada. Iti panangisalakan ni Johnny ken ni Paul akabsat ni Michael nagbalindan nga agpapagayam. Tanaamiris ni Michael dagiti biddot na kat nagkidaw iti pamakawan ken ni Johnny. Dita anaamiris na at ipudno anaturad kabaelan na nga isalakan ken tulungan ti asino man nga agkasapulan. Bueno bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.